det kumontokan original boh. It irihi kaboboyhon di siya. Iya kayo na po, nunod ako kaboboyhon. Tagirakon ko, it o kita dipento, God ko, serius ko. Nga iri na hi kaboboyhon datid, pentapot. Om, hali piah det haro pagisusuayan di tanganak dati, it pengintangan dati, nga ihumo tokono karunia kamilaan i harod ideolo i momon sa ideolo magisuway-suway. Pagangatan na po diti nga ihumo toko i karunia diolo. Okon ko it kolomokon diolo ot intangan nga it kamilaan karunia. Sayrad okito dati it karunia talenta pisuayan diolo nga mahandati tarimo. Uhupan to kayelo, unsubon to kanagindaylo dat papayenggayo hindi kamilaan daw. I kagarason diolo, nagi korohian iti tanganak dati nga, ay magyagal. Orohian do main bulahi tiso, ay tiso orohian. Orohian do mogonso kitiso, ay orohian itiso. Magisuway-suway. Nga ilo ni osilid kekuatan do isuangget keluarga dati. Ino pa'y ko sinduo lila tanganak nga sayra dat ilo na padim gumayo osilih naginda dat komon da tulun da suway. Komon na patulun da suway diti nga iya diday kaboboyhon dilo nga suway di katutukon. Tudukan to kayelo dat kapuriman da kinarahingan ni pinapatahak di kamilaan diolo. I minamon sa diolo may asilih yelo dat kigatang ipangintangan dat kinarahingan. Harana pa'y kamilaan da tanganak dati, sayrad okito dati, unsubon to kom uhupan to kayelo, paratian to kayelo iti napanga titahak kinarahingan pumadia, may nagampio patilambuso. Kada may paindalano mentokot ay tomodon da susuway nga may no guno mentok kapalayanan da kinarahingan kanto gia. Iri na day potanomon datid ipamusarahan di tanganak, gisombo ino pondohi kamilaan dilo di nga mandilo gunawo. Paindalanan dilo mentok kapalayanan da kinarahingan. Palogasan ta kaylo da kaylo, da ina pa'y titahak ko tisom tisa idi, nga papababang da lisik kinarahingan, dot hiti pamagunan, pinawaya diolo sebagai tanganak dati. Oilanda datid miagali noretan di Paulus, Rasul Paulus. Iya na po nga sakirad sangulo no mositar, o mositar ko no? Sakirad iya sangulo na mangingiya sigu. Irina ipindalanon no, sebagai sangulo na sigu. Sakirad iya haro kamilaan nud painsandad semula jadi. Nuno. Haro na po aluganan na tulang, ngayon ko yo nga aidu. Painsandad mo. Okon ko insanan to kamilo mangin lugon. Kamaon telo nga to aidu ni tulang. Haro hakupuson, ngon na pakituduay, ngon pakipuayay. Sumosat to pa'y kupos. Hindi. Haray ompiason,
nganu na pakiduay o hiduy tampios. Ilo no ngay kamilaan dit painsandan berit di. Agumo pati kamilaan dati nahak ko kinorohingan kumadati. Miagal ko kay lumunon dig agara sotinan alumis, alundus, awakas. Ilo nga titahak ngay kinorohingan lo pagi. Jadi ilo na padi titahak ilo nga man dati paratia di tanganak dat ay pinatumboy a kinorohingan moy da paindalanan dati o sili kabantugan da kinorohingan. Kinorohingan minamolhaw o minamili dat pinapatumboyo idit kamilaan idi kumat tanganak-tanganak dati manguhup dat kapagisuay-suayan mamano iti kapagisuay-suayan dahiti pamagunan. Nagi papasasad iti kabenaran mentok kainsanan at hituit pamagunan tinharu nagi boros. Iti na dahit asilid iso at pangunsub bila tanganak dati manguhup diolo dat ay sumadiya tumaguang ka kapasyon isuang ka pelayanan da kinorohingan. Jadi iso ay tugas agayo alumis pinatahak ka kinorohingan kumadati sebagai molohingon ngai. Hinggod man dati iolo unsubo poration dati iolo dat irinay titahak ka kinorohingan dat moniki dili tanganak dati sayrat kita dati mayna dati iolo uhupay dat papainggayo idi tinahak ka kinorohingan gisom dadamot dila mamanawd miampay kinorohingan nga kano nagilad papatumboyo da pelayanan isuang da kapasyan diolo. Mayna dati tudukay paintopot hinggod iti napapamagunan dati dendo nga sumakit dadamot temandad dat ilo tanganak dati dat mangubat o silit tubat manhak kasisiwo kumati pamagunan tu iolo na nga pili da kinorohingan dat pinombayaan ang pinatumbayaan didit kamilaan o silit iso kaguhot ay manuangid dit sontabid dit haro kusung-kusung haro kusungan dahiti pamagunan. Ilo na datanganak dati unsubon dati monaguang dat kantakan ngedi. Jadi mantad ko iati kadaw nga nakaratid ilo tanganak nga haro pisuayan. Kada na dadi daharohit iadadaan dati. Kada na daharohit bontugon dati nga haro iadaan. Korohian dati tanak kapagulu, korohian ni koduo. Korohian ni tahuri, korohian ni kotalu. Nga mantad ko ilo pisuayan nga diolo narotian dati iolo nakadawhit o silih dat tumaguang at kantakan ti pamagunan nonuan nilo kinorohingan dat kamilaan na magisuayan tu keperluan iti pelayanan dati nga agumo pisuayan. Makiano to kapanghupan da kinorohingan da mga hak diolo halipiad ay lani dati agumuot ay kabalingkahangan agumuot pagumbalan dorogon dat ay mangantob dati mga hakil da tanganak karumikat kumakinorohingan nga atumbayaan tokod sayra na pod harohot panguhupan disiyo sontob na pod dit panumpalid dorogon nga osilid ay iso okoni ko asusa dati babaan dati nga osilid iso nagikadawhit pangunsub dati dat aparagat kasari mga hakil dat tanganak dati rumikot mamurimon manarimo
di kamilaan deled. Insanan it pinatahak kinarahingan kumadilo. Kau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberianmu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memujimu atas kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang Kano misisa takad isuang sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga konsikaw dat kasaban na bayan no. Insan pakagun na kalimpupusi hati kaisisan dat panambarasan isuang kat tinarud dusun. Naratian dahay isuang kaposyon insanan na jemaat maya da gereja hinagi pemimpin-pemimpin rohani amlabi pandad isuang keluarga nga naratian dahay insanan no payahati yahay sebagai molohing nogi ilatanganak nga harap iswayan. Mantadet pagisuay-suayan idi nga ilo na dahit memonu dan nunuhi keperluan lebih pandad isuang pelayanan iti pemagunan. Yahay sebagai molohing main yahay anoy pangahakan gisombo ino pailisi dahay nga akon kaharap pagisuay-suayan montak ilatanganak tu naratian nagi dahay ilo kadaw nga harot pagisusuayan na kaboboyuhon. Insanan na pwede lo nga ay nasili da tulun-tulun di pambayaan ud kamilaan di lo di sumilid palayan dat hiti pamagunan antakan dat timpo diti. Ihay dot malahingon ngay nga agumu akalamukan dahay akunan dahay tu ihay nga tulun na kubasan may hay uhupay Santa Bidit adahay orikot gisombo irin po nga ay pasilid iso o kabontugon ang koy may andahay isuanggat pelayanan kumadia. Kung sikaw Tuhan tada dubay no hingga na parikatan dahay buruan dahay nga ahatas dahay mantadet kasimbayanan na panghupan. Ampunan dat sanan sa dahay Tuhan tansambayan dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bah, kung sikaw hinako po kapiruba ta kakagod kasuaban da suam.